Good morning jotono no tini hinke ko phung phano belai ka satung kotung haini bagai ang tui salai saltam ani khomo lujagia malusinai ram prai thangbai kha omongkai ko fish mint kokbro bai tam hinang saimania ai basaka hinke noi ko tui lui mar bai kha pura thiti thiti domai ka ram prawi ang kese busy ngai thanga hinke ba okipi lujaglia saltamsi haifano amsuk keduk boya ibano or jagao satung tungo satung markhe nango hinka baiko ranjak pura ani oro khumle amsukle kere tamni ge ora ansuk jaga bo kere an balcony o hain bagai ang khum kom no kayo but kaifano jotono money plant rok oma hai bu phang rok mangno khumbu bar banai jan ke kere ang oma hai no snai thok jago hinke ba ang teiwa se luka hinke na amsuk kublung kublung ke riruo abo ang tak sal tham rok luna nangyang nai norok lebo mo hai khumrok no naithok jakko eba hamjakko comment section suidi ang hinke ba mo hai no hamjako ke ko tui lui ma tongjakha ta kuplung khe salai saltam te luna nangya jat ang tini naro bai kaisa product no te share khlaina mo jungo jeng joto no korean no skin no ke belai ke no hamjago bro ni skin to belai ke no glow khlaio ke a skin no ke jeng glass skin hino amse ke glow khlai ja kjeng am hai no tabuk jini mama earth rok sanam kha am ke skin rok mana mo junga inke mama earth so tabuk katal ke sanamani mama earth rice water dew active serum with rice water and 10% niacinamide Mama Earth to glass skin challenge khlayo ke ang bahai no amono fully try khlaina ne bahai de ang ya ke no ni biskang na fully phunung nai oh oh mai rum bahai mo ki chigsa phulma log no iko absorb ka ham ke no bithango makhang bahai no aram bonang thanda ango Rice water hinke chin skin no brighten khlayo te glass skin glow ro te niacinamide hinke dark spots reduce khlayo te even tone skin sanamo ikono rogana ke munugui naman khana bai ke daktino absorb khlai te belai ki lightweight bo obong ka made safe certified te sabrum no use khlai mano te mukhang no bahai no sapung no hydrate khlai tono tabogani daily skin care routine ke obo belai kheno angke to hamza ke no tongkha Kena best result mana mo sungka hengke or rice water ni no face wash moisturizer te sunscreen full rice water ni serum full by khaba tabo hai na hai rice water ni sunscreen bahai no full nai iko rice water dewy sunscreen Obo sanam jaka rice water te niacinamide by te oro tongo SPF 50 PA++. Te ebong ka belai no lightweight texture te oro jagao white cast po kere Tinarong mama ang product use like hinge feedback ng tapong di tamni ke norni feedback like an important product improvement ni pati. Teo product roman thogo Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple. Te man thogo norni gana gini ni store sobo. Te man thogo Mama Earth ni official website te abo. Te naro 20% discount mani ani coupon code use like hinge Mama Earth ni official website te abo. 20% discount ni bagi obongka ani coupon code. Tabuk hinge ang thangi tongo. Lek chomoniwo ang photo frame khlaina bagi romani gabono na hana thangi tongo ang romani ke kaini ka o frame gamo kaini no alada sei obo hinke to iko thei thangka ge obo hinke tongkho so tangi thikang no sai khana rawan joto nai tong nai ani khajani takukti bukuk sungno ani hamjak mung te chibai puilano belakon hambai norok ano tabuk sugjara hamjak mung rei tongmani bagi Okay, finally chini YouTube channel ni je subscribers je chini YouTube family ni members 1,70,000 plus engkhata tabo okay amo joto norni hamjak mung ni bagi se belakon hambai amhakeno ano paiflay hamjak mung roi tongdi okay tini ang nor bai kisi misa kok share khana musongo ani bukhani dukho rok no jotoni no mungsa bukhawo dukho tongble na ani bo tongo kisimisa tini to 26th July 2024
sana thakan ge ani life tin bar ang belai kheno dukho nangmani bkhabai mani ta tin barang bkhabai kha life ansake mane tamsane an life pura bari rajak ma haing jakhata a tin bar and buskango bo ama hai phaini no saiman tongo ga amo buskang no wansu kan ke taponang bkha bkong ota tamsane kiri sogota gai amana share khana mo songota number 1 ang je mani no tau phano pogi mania tau phano wansu kan ke kaisa bkhawo chikon sa phano thung kasa tawru khota taw ba amo hasa hamgala hema tongota kasa ke puila hinke jedino ani baba chengno ya kari thango asalni je dukho tabu phano amo pogi mania eba hamai mania tabu phano hamia khota okay second okay ang nogo kaisa pet riman tongota sui riman tongota nogo bono jefro ang kamazakha afro bono 1 week hang rutukha okay kulo last to khana mani bono buiro moi lang thang khana hin chabeta after time yang u ko seirom nai ro phai phota after am ajora wo okay tek nogo se kifilia inke ba talang khana haita okay after ba hai no ang lang ka poglia je frang te masa sisha paikha after sang te kisa bakha sarangai nai kisa pok ma haing chu mane pot pok ya no hai phang ani bakha no samlogi man khata because ang sei hamza go blang gai animal lover ta angke han ba ge yang sei rong am se ge maya khlayo borok no khlai ma hai ke no khlayo ta te gaisa last tin number and the dukho nang za ku mani ke 2022 ni 26th July 2 bosor sakang ta tak 2024 gai tini hai di no bo hai no ano sisa ko gift khlaijak mani amu thei thangka angbona amsake hamjak mani sisa chikon tia just 1.5 but 2 months rongni sisa ta but ani oro hinke ani oro sokai mani hinke to 1 month phanchi kaya ko gai overall bini je age bini je month amo hinke 2 mas rongnai ta 2 mas phanchi kaso gyana asino je frang theijak kha asike bkha dukho nangka mo langka hamlia gai hamjak mani karon botongo tamni hinke amo ani logi songa no gift khlai mani but afro to bo ani boyfriend tong mani jeng kaijak laya ko ke bo no ang jefro Thailand ni sokpayo ang Thailand no kisa bere na bagi thangmani ka afro ang jefro ang Thailand ni sokpayo Tripura wo mafra no gift khlai mani ta okay abona ekdom ani bukhani amte haike no wan suki rimani ta okay amono thei thangka ke normally rugi rokungai thei khainke ba kisa sei sa tori thei khainke ang dukho nangjak la khamu but bono emon ki buthar kha kubuni sei kotorta kotor sei kotor sibon buthar apro pura hamte ke warei hai ke jangrogei bisingni je organs rok tongmani ama jagani kutul thangbai khain sawta doctor jefru warjak kha warjagei nai jeng baireo jefru nukha tlang thanga loge loge no veterinary o haipano already afro thijak non khata check khlaine mani gai ano gift mani hinge to 6 tarik July o gift khlai mani ta gai 26 token thithangka just tambo bai jora kisa sima tongshu jora kisa ma tongmani phano asake bo bai ang close sing thangka asake bonang hamjaka bogi simali ang langka afro je seiwar na hinke to nogana ni nowaro haifano ang nije bosi poito khlai malia seibai seibam tike wari bu thalai hini beleke wana ma singsa ge amuno 26th July hinge no ani bagi kaisa
baka khamani din muto khlaijang din 23rd August bahino an baba jono yakar thangmani din okay am tekeno ko or tinta date ingana bala kano baka khamo future to te bom te date bare oi thangnai am jeng kebono narak bumaya sai bumanin tongo jotono jeng salsa jeng sengsano yakar mathong hediba okay titam sanai just nor bayani ko bakhani je dukhor no share khlaimani ta noroni mode omo hai nogo hamza kumani mani rok kaman sakha rok comment section shinan tapokti ang tini kisa mani sanamani tongo ani swing bagi bo bini photo kama tong phano ang frame khlai jagya yang kaisa mo kumana na bagi ang frame khlai tubukha norno phono gane iko o papino je papini bagi ang norno ani kisamisa share khlai tamani bakha khamani kokrok no o video na ang last mano rina hintomani YouTube channel phia ba ani channel kisa issue phaine ang phonogi mali norno hanba kisa lerin thaga babu hey babu hey babu hey babu Hingke tini na ani vlog tam sunong ka khak khlayon rok ani video nam se boring nang jaglia na hine saimania nor comment section sinan tapokti haifono kisa tam sanai asuk masala rok kari tini ni vlogo san tanga hingke haifono amani bukhani kog no just share khlaimani se hingke tita ma ham sunong ka tini ni bagai ya bas kango to ang hindi rok no khlai kungnai boring to nangjak baliana nangjak kha hingke bo nangjak ya hingke bo comment section shidi because narongni chikon comment jotona ang poreo ang khorosa reply rime phanong khana hefono reply ria phanang poreo wi waisa su mani kothorong ga mani yo okay kisa bukhau na nai jani ka bukha nangjak ko so yeah tini boyam suna bye bye